Solok na inian ba maluk sirhutu iha nebe de hamutu ko hau amo Venâncio da Kuarta Feira iha programa LIA MAKSOIN ho Jesuita Sira. Maluk doben Sira nimaroma karai filafalmaita tempo forteira naran tempo quaresma. Ita iha tinendane 2021 ita tama quaresma iha dia 17 de Febreiru 2021 na vemak hanaran Kuarta Feira Cinzas. Iha leituras tolu na vemak ita hakarak rona hamutu, na mos bendita hamutu, na sambai bang ita ma católica halo, no Santa Creda convida ita tu halo, na santuir mene. Primeira leitura husu Joel, segunda leitura segunda carta São Paulo uniam Basalanes e Coríntios, na terceira leitura mais o Evangelho, São Mateus 6, 1 até 6, no 16 até 18. Mai tabarona hamutu klai, Evangelho São Mateus niam. Dia hanesane. Wainhira imi halo oração, que halo hanesan emalaran makere Sira. Nebe gosta harohan, hodi hamrik ia sinagoga Sira. Tebes haudehan baimi. Sira simu ona Sira nia kolen. Mai be wainhira o harohan, tama iha onia quartu laran. Taka odamatan, hodi reza sumik ba onia aman. Basta nia nebe hare buat sumik seifo kolen bao. Wainhira imi haderaan ket hatudu oinsin hanesan ema laran makerek Sira halo. Nebe halo Sira oin atu ema hare katak Sira haderaan. Tebes haudehan baimi katak ema Sira ne simutiha ona Sira nia kolen. Maibe wainhira o haderaan taumina muring ba o ulun, fase oing, atu ema la vele hatene katak o haderaan. Onia amang nebe subar hela makhatene. Nune onia amang nebe hare husi nia subar fati seifo kolen ba o. Maluk doben Sira, LIA MAKSOIN. Maluk doben Sira. Nebe maknai Jesus sadomi, nebe makatahau mo sadomi. Itatama tang faleo na ba tempo forte ida, período purificação ne ida. Itatama filafale nova tempo quaresma, tina 2021. Atitude interior ida nebe tem que iha, makida ne atitude de agradecimento. Na imeroma, li usi creda católica, bene oan Jesus Cristo rasi kanesa chefe, chefeia creda ne, fofal maita tempo ida na kono graça. Tempo ida lo que an ba mentalidade fongida atau purifica itanian. Tempo fiar niang ida, tempo esperança niang ida, tempo hadia ang niang ida. Molok itatama ba iha conteúdo evangelho da ohinian, hau convida mawalen Sira. Ita hu fila fale atu hakrib salan. Ita hu fila fale atu puka na imaroma. Confessa salan Sira. Kita moe confessa. Kita tau confessa. Kita baru confessa. Sem ita tendo pandemia nelaran difícil, mas busca de tal maneira a tu tempo forte Sira be Santa Creda haraik meita, a tu ita halo uluk lai confessão, halo diria ita examinação da consciência, a tu hakribi salan. Honune ita loke an ho fuan mos, clamar mos, hanoin mos, hatama an ba convite Jesus nien ia evangelho da ohin. Convida ita kata halo Jesus, halo penitência, halo abstinência, halo maneira de humilde, halo maneira de simples. La liga do corai, la liga sai pessoa rígida demais, rigoroso demais, mas ho maneira moderada, ho maneira humana, ho maneira contextualizada, ho maneira realística. Nemeroma hatene ite didek na fraqueza. Nemeroma conhece ite didek na profundidade da nossa alma. Nemeroma hatene ite didek na ideologia, ite didek na orientação, ite akarak sede hamorisne. Tambane tempo quaresma foi no infilfale maita. Katak buka atu haraikan, buka atu husik dia ite na loko ansira, buka atu hatama an ba direção fongida katak hau hakarak hamos an, hau hakarak hamos hau ni hanoing, hau hakarak hamos hau ni clamar, hau hakarak hamos hau ni isin. Também tempo quaresma ita o enhira simo cinzas ite ni ulu bena lulu gdihan
Hakribi sala no feira evangelho, la bela det remata e momento ita simu cinzas, mas ve ita prática e moristoma. Katak sem hau hakribi sala doni. Hau de sala favorito magseida. Hau sempre tolok hanesang heladet, hau sempre hirus, hau sempre hakila. Sala seida det. Na ve magsaita hanesang pecado favorito, hau buka tu descobre tonia avot, atau hau ke avot pecado nenian, atau hau bela iha duni radicalismo ida hadiaan. Inune husu graça, kata hau la bela serviço messa. Hau tem serviço ho na imaromak nia graça. E tu irmãos, e tem que reconhecer kata cinzas for hanu informaita, itane iha isin, itane iha ruin, itane iha uat, itane iha nan, itane iha ran. Botototo be iha início, se iha mos nia rohan. Tambane cinzas for hanu infilafali ita, kata itamai usi rai, ita se fila barai. Ita lahatene wanghira ma ita fila barai. Wanghira mak na imaromak bolo ita. Também dane mensagem tempo forte quaresma nia ni liu iha Kuarta Feira Cinzas, simu cinzas hanoi itanian. Kata ita ida kne cinzas, kata ita ida kne ahkresan. Ita mais ahkresan iha paraíso adão ho evanian, ita si fila fali ba ahkresan. Cemitério karaina be masih hakoita ba. Mabe kita haluhan. Moris na sema católica, ita ne moris la acaba buraco. Ita ne moris sei husi sei ita sei husik moris ne ninia rohan makira ne paraíso eterna ne ita ninia moris ninia be ikusliu makira ne ita hutoto se ba fila fale ventre eternidade na imaromak ne também maluk ser mai ita simu período quaresmal 2021 ne ho de Jesuita kata hau hakarak haderaan, hau hakarak hakribisalan, hau hakarak confessa e hau hakarak halu mudança interior ira atu sai emafong. Desejo bem uma boa Quarta-feira Cinzas 2021. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.